Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra kelima halaman 15. Ada Bu Warti di Hong Kong. Silakan Bu Warti. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nariza an-narizati waqut Ini mata bi'i. waqut An-nari waqud. Coba lagi. An-narizatil An-nari waqut An-nari waqud. Coba. An-narizatil Anna mata bi'i panjang. An-narizatil waqut An-nari waqud. Kemudian idhum 'alaiha qu'ud idhum 'alaiha qu'ud. Kemudian inna jahannama kanat mirsada inna jahannama kanat mirsada. Kemudian Littogina ma'aba. banyak pendek. Oh, Lil tagina ma'aba. Diulang. lit littogina ma'ata. Aba. Ma'aba. Iya, lagi. Littogina ma'aba. Maknya pendek. Iya. Ma'aba. Nah, gitu. Lil tagina ma'aba. Lainnya belajar tadi siang sama sekarang. Kalau tadi siang Mas. kayaknya maunya gimana tuh godaannya setannya itu. Sekarang mah nyantai aja ah. Litogina ma'aba. Coba lagi. Littogina ma'aba. Belum. Lit to lit Littogina togina ma'aba. Ayo tenang. ma'aba. Ini yang panjang ya. Satu to, Oh, dua gi sama a. Itu doang A. tiga. Yo, tiga doang. Littogina ma'aba. Lito litogina ma'aba. Litogina ma'aba. Lagi tenang, sabar, ayo. Littogina ma'aba. Litogina ma'aba. Lagi. Littogina ma'aba. Lito lito
littagina ma'aba littagina ma'aba littagina ma'aba. Coba lagi. Littagina ma'aba. Mau niruin Pak Ustadz enggak? Kenapa? Terlama bisa. Littagina ma'aba littagina ma'aba. Ayo sabar. Littagina ma'aba. Jangan putus tapi. Littagina ma'aba. Yuk. Littagina ma'aba. Kemudian Innahu laminal kadzibin. innahu laminal kadhibin. Innahu laminal kadhibin. Coba lagi. Innahu laminal kadzibin. Innahu laminal kadhibin. Kemudian Summa angroknal akhorin. salah. Summa angroknal Nanya pendek akhorin. agroknal. Matobinya ketemu Akrok. sukun jadi pendek Nah. agroknal. Summa akhrajnal akhorin. Salah. Akhorin. Summa aghraqnal akharin. Summa aghraqnal akharin. Coba lagi. Summa akhrajnal akhorin. Summa aghraqnal akharin. Coba lagi. Summa akhrajnal Nanya pendek. Nal. Aduh dari tadi gimana ini teh? Nanya pendek. Summa akhrajnal Nanya pendek. akhorin. Summa agroknal akharin. Summa akhrajnal akhorin. Summa agroknal akharin. 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 Coba lagi. Summa akhrajna Nanya akhorin. pendek. Pendek. Nal. Nah. Summa akhrajnal akhorin. Iya. Summa aghraqnal akharin. Summa aghraqnal akharin. Summa aghraqnal akharin. Kemudian Wala tubtilu akmalakum. orang Jawa akmal melulu kan itu ka ag bukan ak. Ak
ag Ag. ag Iya. wala tubtilu Itu dibenerin dulu, agnya belum bener. ag malakum Agmalakum. malakum Itu yang atasnya dulu, summa agroknal belum bener. summa agrokna Nah, akhir. nanya pendek, ya Allah ya Hah? Rabbana. Masih panjang ya? Nal, terminal, nal. Kenapa Agroknal ditahan? akhirin. Summa aghraqnal akharin. Coba lagi. Summa agroknal akhirin. Summa aghraqnal akharin. Kemudian Wala tubtilu akmalakum. wala tubtilu akma, jangan akma, a'ma. Akmalakum. A'malakum lagi. Wala tubtilu akmalakum. Wala tubtilu a'malakum. Wala tubtilu a'malakum. Kemudian Summa qadha ajala. Summa summa qadha qadha ajala. summa qadha ajala. Summa qadha ajala. Kemudian Fiha sururum salah sururum 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 gitu. Susah banget lidahnya ya. Sururum. Itu kan nggak ada yang panjang. sururum marfu. Mm-mm. Aduh, gimana tuh nggak bisa main? Aduh, itu kenapa? Lagi, ayo lagi. Fi fiha sururum marfu'ah. Punya panjang. Fiha sururum marfu'ah. Fiha, fiha, sururum. Fiha sururum marfu'ah. Coba lagi. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum 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 marfu'ah. Susah banget ya lidahnya ya. Sabar, udah umur udah 72, susah. Pak Ustadz kok 72 terus tuh Pak Ustadz. 82 48. Ayo. Wa'akwabum mawdu'ah. Jangan wa'ake, hamas. Bukan Wa'ak qalqalah. Wa'ak. wa'akwabum mawdu'ah. وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة
Kemudian Inna hadza lasyai'un ajib. 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 Kemudian Innahu hamidun majid. innahu hamidum, domnya ada tanwin tuh masuk. Innahu hamidum majid. Innahu hamidum majid. Innahu hamidum majid. Innahu hamidum majid. Kemudian Inna ilaina iyabahum. bukan ilaina, nggak ada tasdid. Ilai. Inna ilaina iya bahum. Hayo lagi. Inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Kemudian Summa inna alaina hisabahum. Summa inna alaina hisabahum. Itu banyak kemajuan dibanding yang tadi belepotan. Sekarang udah ada lumayan. Terus diulang ya. Alhamdulillah. Terus. Iya. Kemudian. Fadkhuli fi ibadi. Bagus tuh kol-kolahnya aja. Fad fadkhuli kha. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Coba lagi. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Kemudian. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Kamu ulang-ulang lama-lama pinter insyaallah. Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kabbaro yukabbiru. Kabbara yukabbiru. Rottala yurattilu. Rattala yurattilu. Asaro yuasiru. Asara yuasiru. Ajala yuajilu. Ajjala yuajjilu. Lahana yulahinu. Lahana yulahinu. Sakaro yusakhiru. Yawanya keluar. Kho, sakhara bukan sakoro. Sakhara. Kho.
Ngerokok. sakhara, yusakhiru. Sakhara yusakhiru. Tarik Pak Ustadz, Tarik mang. Mm-mm. tarik Mang. Yang ini. Robbi. Rob, Robbi zidni ilma. Rabbi zidni. Rabbinya pendek ya. Rabbi zid, bukan Rabbi. Kalau berdoa ya boleh. Di sini pendek. Rabbi zidni ilma. Diulang lagi. Robbi zidni ilma. Rabbi zidni. Rabbi zidni ilma. Coba lagi. Robbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. War, Kemudian warzuqni fahma. warzuqni fahma. Kemudian Alhaakumut takatsur. Syallah, syallah, syallah. Kasur. Kok panjang sih orang itu pendek? Kan matobinya ketemu dua. Kasur. Salah. Alhaakumut takatsur. Salah. Dengerin baik-baik. Alhaakumut takatsur. Salah, salah. Terus gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Kamu nggak ngerti hukumnya ya? Belum tahu ya? Ini kan kalau panjang itu, kalau matobinya ketemu satu, ini kan dua tuh. Ini yang bawahnya, nih saya contoh di bawah. Nih. Innal abrara lafi na'im. Tuh matobinya ketemu satu, baru panjang. Wa innal fujjara lafi jahim. Matobinya ketemu satu. Ini matobinya ketemu dua huruf. Jadi nggak panjang. Coba ya. Coba dulu. Kalau nggak panjang gitu berarti kasur, tur, tur, kasur. Alhaakumut takasur. Kenapa tanya panjang? Aduh kamu. Beri contoh Pak Ustadz nanti daripada ngeblank. Biar coba dulu. Saya kasih tahu yang panjangnya ya. Kasur. Tadi salah. Haknya doang sama kak. Kan ini kamu kenapa panjang? Ayo, Iya. ayo coba. Eh, tanwin ketemu baris di atas. Coba loh. Tanwin. Mana ada tanwin? Tasjid. Tasdid. Coba dulu. Alhaakumut takasur. Allah. Kasur. Dengerin baik-baik. Kasur. Mudah-mudahan berkesan ya. Iya. Alhaakumut takatsur. Pendek. Kenapa jangan panjang? Kan ada yang panjangin. Alhaakumut takasur. Astagfirullahaladzim. Allah Rabbana Allah 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 Allah. Tanya pendek. Takasur. Kenapa jadi panjang? Kasur. Alhaakumut takasur. Allah Rabbana. Emang tak ini panjang gitu? Kenapa panjang? Kan gak ada yang panjangin. Coba lagi. Alhaakumut takasur. Insyaallah. Nih dengerin. Alhaakumut takasur. Surnya pendek, lumayan. Nih dengerin. Alhaakumut takasur.
takasur, Surnya takasur yang panjangnya K-nya takasur, doang. Tanya pendek. takasur, Coba lagi. takasur, Coba lagi. takasur. Alhaakumut Allah, Allah, takasur. Allah. Astagfirullah. Alhaakumut takasur. Alha alhaakumut alhaakumut takasur alhaakumut takasur alhaakumut takasur. Coba lagi. Alhaakumut takasur. Kemudian Hatta zurtumul makobir. salah lagi. Makobir. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Coba ulang lagi dari Al-Hakumut. Ini kan Hat, surat Quran. Al-Hakumut hat, lagi. Al-Hakumut lagi. alhaakumut takasur. Salah lagi. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Nah gitu. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Hatta surtumul maqabir. Coba. Hatta zurtumul makobir. Bagus. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian Innal abra innal abrara lafi jangan na'im. dirolkan. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi Jangan na'im. dirolkan. Innal Abu abrara. Rohnya kan panjang. apa? Inna Innal. Inna innal melulu. Innal. innal abra in Innal. innal abrara lafi na'im. Salah. Lapis salah. Astagfirullahaladzim. Innal abrara. Rohnya kan panjang, Bu. Innal Innal. abra Innya guna. Innal. innal abrara gitu ya. Lapi naim. Innal abrara lafi Kok kenapa na'im. dirorolkan lagi? Kalau rol ada Masih tanwin, ada tasdid. Nih ro ditekan aja. lafi Roro, nyiroro, roro, ro. Ro yang pertamanya panjang. innal abrara lafi na'im. 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 Kemudian Wa innal fujara lafi jahim. wa innal fujjara
lafi jahim. Lagi. Benerin. Wa innal fujjara lafi Ya-nya jahim. panjang. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Coba ulang lagi. Wa innal fujjara lafi Hakim. jahim. Jahim Pak Ustadz, ya Allahu Allah. Akbar. Mataku Masya kok kayak gini, Allah. ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal Wa, fujjara lafi jahim. Lagi. wa innal Wa innya fujjara bukan. lafi Ya-nya kan matobi'i. Wa innal fujjara fujjara lafi jahim. Ayo. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Kemudian Subhanalladzi sakharal Allah ada tasdid itu. sak sak Sakhara sakhara lana. Sakhara lana. sakhara lana. Subhanalladzi sakhara lana hadza. Subhanalladzi sakhara lana hada. Coba lagi yang benar. Subhanalladzi sakhara lana hadza. Subhanalladzi sakhara lana hada. Coba yang benar. Subhanalladzi sakhara lana hadza. Subhanalladzi sakhara lana hada. Kemudian. Wa ma kunna lahu Nanya panjang selalu dari tadi ya salam lulu. Matobi'i atau matobi'i enggak? Nih, patah dengan alif jadi panjang. Dari tadi salam lulu di sini. Dari siang. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini matobi'i ada gunanya. Wa ma kunna lahu muqrinin. Ayo. Wa ma kunna lahu muqrinin. Coba diulang lagi. Wa ma kunna lahu muqrinin. Coba lagi. Wa ma kunna lahu muqrinin. Coba lagi. Wa ma kunna lahu muqrinin. Coba lagi. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Iya, mudah-mudahan malam ini dari mulai tadi siang ada perubahan ya. Karena diulang-ulang terus. Alhamdulillah. Kalau enggak juga ya wassalam berarti. Ya yang ini.
Silakan. Badala yubadilu. Iya, Bu Warsini sih. Mau pamit. Ya. Adana yu'adinu. Badala yubadilu. Adzana yu'adzinu. Kemudian. Karoma yukarimu. Karrama yukarrimu. Wazaro yuwaziru. Wazzara yuwazziru. Fassaro yufassiru. Fassara yufassiru. Fassaro yubashiru. Basyara yubasyiru. Kemudian nih wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asarral Yola nyamber wa asarol. Wa asarol hayatad dunya. Kurang nyamber. Wa asarral Hanya pendek. Kenapa hanya panjang? Haya, ianya panjang. Wa asarol Wa wa hanya ditekan panjang. Wa asarol. wa asarol hayatal tatun ya. Wa atharal hayatad dunya. Wa atharal hayatad dunya. Wa atharal hayatad dunya. Wa atharal hayatad dunya. Kemudian Wa kaza dala wa kadzaba nyamber tasdid. wa kadzaba bil husna. Wa kadzaba bil husna. Kemudian Wal malaku ala arjaiha. wal malaku ala arjaiha. Kemudian Fakadzabu. pakada baik piro mbak ada tasdidnya itu. Fakad fak fakad fakadzabuhu gitu kan. Bukan. Fakadzabu. Kalau nggak dibuka nggak bisa ya. Fakadzabu Mm-mm. fakadzabu fakadzabuhu fa'aqaruha. فكذبوه فعقروها. فكذبوه فعقروها. فكذبوه فعقروها. فكذبوه فعقروها. Diulang balik. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Yang bawah. Fi P-nya suhufi panjang atau BI? Fi suhufim. fi suhufim mukarramah. Allah. Kalau ketemu tasjid nggak ngerti ya kalau ketemu suhuf. Nyambernya nggak ngerti nih si ibu ini. Ketemu tasjid kan nyamber double. Ketemu huruf mati nyamber doang. Mukarramah. Nih Bu. Fi suhufim. Nyamber tuh. Suhufim. Mukarramah. Itu nyamber. Ya, latihannya disentak kayak gitu. Kalau nggak disentak nggak ketemu. Coba sentak. Fi suhufim mukarramah. Nah, begitu. Ya, saya nyentak di
peserta didik mah enggak balik enggak. pas. Iya, cuman gitu. Itu pas kayak gitu. Kalau saya ngajarnya lebay, nanti nggak bisa-bisa jadinya. Fi suhufim mukarramah, fi suhufim mukarramah. Kemudian Marfu'atim Mbak, mutoh matobi'inya panjang hama. Mbak ini. Mbak ini matobi'i namanya. Doma dengan waw mati. Ini panjang Mbak. Ini Nggih, panjang Mbak. Pak. Nggih. Marfu'atim mutoh haroh. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Coba diulang. Marfu'atim mutahharoh. Mutah-mutah orang seberang emang mutok. Mutahharoh. Marfu'atim mutahharoh. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Coba lagi. Marfu'atim mutahharoh. Kurangnya berdikit. Mutahharah. Marfu'atim mutahharoh. Kurang nyamber. Marfu'atim Marfu'atim mutahharah. mutahharoh. Mm-mm. Marfu'atim mutahharoh. Marfu'atim mutahharah. Yang bawah tuh. Ma'uhiya ilaika. Ilaika. Dihentikan kan ikro 5. Ilaik. Ma'uhiya ilaik. Jadi panjang jadi madlin. Ilaik gitu. Ilaik. Jadi hamas kapnya mati. Ya lagi. Ma'uhiya ilaik. Ma'uhiya ilaik. Ma'uhiya ilaik. Coba lagi. Ma'uhiya ilaik. Kemudian Sanad'u zabani. Insyaallah lagi. Kalau ketemu tahsir gue gak bisa ya, bingung saya nih. Udah saya samber, Pak. Oh, gimana ya? Zabah. Sanad uzzabaniyah. Sanad uzzabaniyah. Sanad uzzabaniyah. Sanad uzzabaniyah. Sanad uzzabaniyah. Sanad uzzabaniyah. Coba. Uzzabaniyah. Sanad uzzabaniyah. Sanad ain. Sanad uzzabaniyah. Sanad uzzabaniyah. Sanad uzzabaniyah. Coba lagi. Sanad uzzabaniyah. Kemudian yang bawah. Wahuwa samiul alim. 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 Kemudian. Lana kunna. Masya Allah. Kenapa nanya jadi panjang? Kan gak ada pemanjangnya. Allah. Lana kunna. Nanya pendek. Pendek tidak panjang. Gak ada pemanjangnya. Yang panjang yang ku-nya.
Nanya Lanakunan pendek. Hah? Nanya pendek. Lanakunana Kenapa lakun? Kenapa lakun? Kan yang tasdidnya nun kedua. lanakun Allah. nanna Matobikunya Bu. la lanakunanna minasyakirin. Tuh bisa. Ulang lagi kayak gitu. Lanakunanna Tuh minasyakirin. bisa. Lanakunanna minash. Lanakunanna minash. Lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minash. Lanakunanna minasyakirin. Coba lagi. Lanakunanna Salah. Salah lagi. lanakunanna Salah. minasyakirin. Salah, bukan begitu. Ini perhatikan baik-baik. Lanaku nanna minas gitu. Allah. Lanakunanna minasyakirin. Gitu, tapi sininya gede. Coba lagi. Lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Pesan saya yang tadi sama yang ini diulang lagi ya. Iya. Memang lumayan menguras. Tadi dengerin kan bagaimana saya enjoynya ngajarin Henny. Karena memang tinggal denger, ngikutin, ngikutin. Tapi memang tugas saya harus adil. Yang muda, yang muda, yang susah juga saya harus berjuang. Bagaimana caranya supaya berubah. Permintaan saya tolong diulang-ulang lagi. Dan jangan mau banyak-banyak dulu. Ini aja diulang-ulang dulu. Dari atas. Iya. Sopil muka roma marfu'an. Terus diulang sampai benar. Insya Allah benar satu halaman, halaman berikutnya gampang. Jangan kayak ibu 3 tahun yang lalu tuh mau belajar. Pengennya tamat, udah tamat nggak bisa apa-apa. Karena cuma ngejar tamat kayak sarjana di negeri kita. Ada yang benar berkualitas, ada yang sekadar lulus, udah lulus nggak bisa ngapa-ngapain. Itu jangan sampai begitu, nggak ada kemampuan. Tolong diulang-ulang lagi ya. Alhamdulillah Iya, nih, Pak Ustadz. habis makan langsung lapar lagi nih alhamdulillah. Makan yang banyak Pak Ustadz, biar gendut. Enggak, jangan ah. Sabar ya. Pokoknya mah ada yang Iya kosong Pak diambil Ustadz. terus. Pesan saya jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti mencoba. Ngulang. Kekurangan kamu tuh di tasdid aja nyambernya. Yang lain-lainnya sebetulnya sudah bisa, sudah bagus. Cuman kalau ketemu sukun, huruf mati, huruf bertasdid udah deh. Suka lupa. Lupa tasdid, lupa panjang pendeknya. Udah deh. Diulang-ulang lagi ya. Ingat, Iya Pak Ustadz. pahala mah sudah ada insya Allah. Kita mau belajar Amin. juga. Karena orang yang pandai membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Yang susah, sulit, terbata-bata. Dapat 2 pahala. 2 pahala lah. Gitu ya. Capeknya yang Alhamdulillah. ngajarin, capek yang belajar, capek hati dan capek segalanya. Tapi tidak apa-apa, asal kamu rajin, ngulang, insya Allah nggak lama, percaya. Kamu kayak Henny yang kayak tadi, sebentar lagi juga. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.